Kini kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulih dek lus atas kini kilong kimat bakong sam jong ke kubor. Ban kaipot ke Surkar Meghalaya na barok ki district ban penti kena la don ki kena ki bela pep school no shitengpur hakapur badon ke klam COVID-19. Kenjo ke Surkar Meghalaya Democratic Alliance MDA Southnem ke jingdon hakabor sinsha. Bat rakhe ke Meghalaya State Commission for Women ya ke International Women's Day hinin kasngi. Hashwa bengin net chiki kubor ki babanya ina shashkor ya kini kicing penbena. Namar ba kicing pang COVID-19 kadang keuhi hakikat tu kini ki benta jong kari India kumtangi kentu ya kino sngap jongi baken long ki bapikir bat ban pendap pura kicing aitika bat ru banyarap lem ya kiwei kentup iki kena ki ba pedeng khatsan haduk khat pras nam karta baken li aitika. Kajing dan jong kenyang jing pang Omicron kadai ke bangi hab ban shimkya sungop ha ban nang yai peteng ban le ye kini lightly ke rukom le ke basung. Dan ye kajing da kamat bat kamut penjengai iwei na iwei pan bat kam le khut ya ka khati bat ka kamat. Na ka banta kajing tip babanya shapang kajing pang COVID-19 phone hau national helpline number not iwei alai khandai hinyo phra not sau hnriu bat iwei not hinyo sam lame hau helpline number ka Meghalaya iwei not phra bat iwei sau iwei not. Mentapan ke khubor ki babanya. Haka dorbar mang tengka jong kaying dorbar thawan ka Meghalaya kaying kalayatai halor ki thup jing puli jong ki khana school namar ki school baro ki lapli haba jubab ek jing kali balwanra da ka MLA jong kala imkhra ka kong ampari ningdo umantri ka tanat puli puthi ubala kamen rumboi ula pentem baka tanat kala penlong ya ka jingalang haka snem baladem banyakran halor ki mat ka biade bat ka jing bombyang haka thup jing puli bat ka jing ay ka jing nang jing start namar ka jing bomyo ban long school. Shosho ulo ongru baka Surkar kalapane ka kaipon na baro ki district kanang ban pentikna laki don ki kena ki bela pep school no shitengpur hakapur badon ka klam COVID-19. Ka Surkar Meghalaya Democratic Alliance MDA kalakan jo Southnem ke jingdon jongka hakabor sensyar hinin kasi. Umantri rangba Konrad ke sangma haukurwo ulong baga Surkar kandang yai beteng bat yaine hakaching syakri ya ke jalla. Lengkat bat ki menteri jung umantri rangba nin kesngi ula pelat ba ya ka kot lengkedam bala ai kerteng Meghalaya on the move ke badan haka ya ka kaipot jung ki jing tre jing kam jung ka Surkar MDA haki Southnem baladem. Umantri rangba ula pelat ban pentrekam ya ka aspire to but skills Meghalaya program nak bentai ke samla ke jela but ru ya ka helpline number benengkong kata iwei sau iwei not ka badai nak bentai ke jing he jing san ki khna bat ka koit ka khya jong ka kme da ke jing thmu ba ki nong kme kin yo ikin lat jing sumar nak jaka sumar ba jantam jong ka Surkar. Habayakran bakinong thok kubor hadin balawai ke jialang umantri rangba ulakam baka Surkar kalayale teng kat bala banweng ya baro ki jing baka jalla kamat ul ongru baka Surkar kala pentrei ki project pendroi bapher ki program na kabentai ke samla bat ki long kemeru lapenya chaprang wat apedeng bon ki jing khanglat kum ka klam COVID-19 bat ki wei. Shushu ula benrap baka Surkar jala ka laban kampen bhai ki kampen roi bun rukom kum hakaliang ka koit ka kya ka puli puthi bat kiwei da ka bapriang ru baka Surkar kam shimla la ban pen poilot shakathong ya ki ke bakala thamu bat ka kerman baka Surkar MDA kan sala ban pendep ikini hakipor ki banwan. Umantri rangba ke Meghalaya Konrad ke sangma nin kesngi ula pentip ya ke yeng dobal thawan baka Meghalaya bat ka Assam kidan menta ke jingedai ke bajan bat basol tenat ke bakhamper na ke balong menshua. Haba jubat ya ke call attention motion balawan ra da uba New York ki sungo jong ki United Democratic Party UDP halor ke ching baki nong shoshnong ke blok 1 kimat umantri rangba ulong baya ka kam ya ka japut laweng shibenta bat ka Surkar ru ka don rengkat bat ki. Shushu ulong basisin baladak banwengi ki chinge ka ja haki hendri tali ki jaka balayakran haka wat ka beningkong yaki bai ki jaka ha blok 1 bat blok 2 ru ansale kumchuhi.
Umantri katanat ki kampen roy ubas niaw bahalang dhar ulong baka sarkar kadang ap ya kakaipon no Deputy Commissioner halo ka jingpan sopat ba kabalalong hakatayo baladem na kabanta banyo e ka jaka ban thenyut ka bane ha Thatlasken West Janta Hills District. Uba HM Sangpliang Ru ulapan pau ka jingsokya halo ka kanton ki nyut kinyel ba ka jabo balawan bret hakamat ka DC office. Uba piti saukme MLA ka maulai ru ulong baka Shillong ru kan samat ya kiju kijing e. Lada mla banyo jaka bret nyut syawaipan. Unong yalam kaliang persya Dr. Mukul Sangma ula ajung mut ya kesorka bahkan pendangkam dakilat teknologi na kabanta kinyut bat kijabo bala bret. Ke Crime Investigation Department jongkatanat pulit ke Meghalaya nin kesengi kala pelat ba ya ke mobile application MacCop Watch ha police headquarter Shillong ha ke ba ikong ai nongrang ibalong Special Director General of Police Meghalaya ilalong ke Kongsan. Ke mobile application MacCop Watch kadai ke balashna ha kata kerukom baki pulit kinle bak tuklar kloy la daja baki kentai baki kena kingat ha ke nuku nuku jing e ni ke jing jinja. Hakajing kran jongi ikong ay nong rang ilong bakajing pentrekam ya kene ka ap kan pentik na ya kajing kloy kajing yaram bat jing tuklar jing kipulit lada ja baki kentai kena kingat hakajing jinja. Ila ya ru ya ka Meghalaya ka bala laphi la ka jom kalan banweng ya kajing e jong ki kentai bat ki kena. Kene kedai ko All India Radio Shillong ka buan lam shapi ya ka kubor. Kum shibunta jung kajing rakhi yak International Women's Day nin kasi ka Meghalaya State Commission for Women rengkat ka St. Anthony's College Shillong kilapin long yak National Parliament nakabanta ki kentai halor ka pang break the bias yak kajing rakhi lapin long ha St. Anthony's College hi ka District Legal Services Authority East Khasi Hills District ro daka jiatre lang bat ke Meghalaya State Legal Services kalapin lang ya karansan le kai skit hasurap Police Bazaar Shillong ka day but ka Protection of Women from Domestic Violence Act kunjuru ha South Garo Hills ka District Legal Services Authority bakmara kala rakhe yak International Women's Day halor ka pang Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow hakaba uba Daniel S. Marbanyang Secretary ka District Level Services Authority South Garo Hills ulakren halor ka jingdon kam bat usinyang jomki kentai bat kilong kami haka imlang salang. Deputy Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba Jigol Merthong nin kasngi ulawan ra ya kamang tengka ka baduna khatnya wajar sanspa sa phonyo tengka nakabanta kasnam arajar arphawar arhajar arphawlai. Deputy CEM ulong baka jingtuna hakamang tengka kadai namar baka jinglut balaterwa ka kamhe banyak kapisa bayo pedang. Wala kataru ula pentik na ya kayeng baka Executive Committee kan sa persyang banwat ikilat kelente ban penkiw ya kajing penmi pisa jong ka Council. Ha India palat sispa inyo po kandai kelur khatlai lakteli kedawai tika banyada na kajing pang COVID ladep ban ai hapok ka nationwide vaccination drive. Katanat kakoit kakya jong kasokar pedeng kalong bapalat arpaway lat laipau saw hajar tali kedawai tika ladep ban ai hinin kasi. Kajingkot jong kibreo hakari kalong kandai popra point henreo popra nakashispa. Kat baha Meghalaya hinin kasi kiladon katlai ngut kibreo kibadang yot thamai kajingpang COVID-19 kabalapin kiw ya kajingdon kibadang shitom syaka shispa arpaw kandai ngut. Hakajuk kapor kila don ru arpaw laingut ke belakon na kajingpang hinin kasi bat iway belaklan na West Garo Hills District. Garib Hoy Tourism and Environmental Development Forum RBTEDF kabapai kamat bha syakaban kentir syaplang ya kakam jengok kai perthai bat banyada ya kamaryang Harib Hoy District kan saraki ya kajingdap shiphouse nem jongka. Habakren hakinong thok khubor uchaman ka RBTEDF uba plela tiuso ula pentip baya ka jingrakhe in penlong haka khandai tarik ubna yayong ha NSCA mini stadium pahams im nongpo haka ba ndon ki program ba pher ki be dai bat ki kam jo kai bat ka jingada ya ka maryang bat ka jing plat ba ru ya ka thup sakan mau.
Hak under 23 boys inter-district cricket tournament Hanongkra Ribhoi district kabla long hanin kasgi karibhoi kalapan rem yaka West Khasi Hills dapra wicket. Yaka na man of the match layo da usanda Chief Prasad jong karibhoi district. Kajila kai mantakasgi haka group A kan long hapadeng ka East Jaintia Cricket Association but ka All Jaintia Cricket Association. Kato ko kubor kalakun nak All India Radio Shillong.